يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة يا العقول السالمة وأهل القلوب العالمة يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة بهم عزمة وبصدق نية جازمة يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة يا إليها المنتهى قد قال أرباب النهى يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن يا الخاتمة الله بها يا الله بها دوا حجيبة تامة يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن يا الخاتمة ربنا يا ربنا قلت بنا واغفر لنا يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة واختم بخير عندنا إبان يوم الطامة يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة الموت آت عن قريب كل له منه نصيب يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة كان دان أو نسي فهو مصيبة عامة يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن ثم الخاتمة إذا مت أتوك وغسلوك وكفنوك يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة شيئوك وألحدوك وصرت جيفا قما يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن يا الخاتمة ربي كل يا معين إذا رشعت ملجبين يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة واختم إلهي باليقين من قبل لوم اللائمة يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة كمائل المكر وإنما هي للممات يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة وقراء من في النظر ولا تكن كالسائمة يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن يا الخاتمة ربي ما معنى عمل وكسبنا كل زلل يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة لكن لنا فيك أمل تحيي العظام الرامة يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة والحان حين الانتقال العمر ولا في ضلال يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة لكن أرجو ذا الجلال بجاه والد فاطمة يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة بجاه والد فاطمة أمن بحسن الخاتمة يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة بجاه والد فاطمة أمن بحسن الخاتمة يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة بجاه والد فاطمة أمن بحسن الخاتمة يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة والقبول. الفاتحة إلى حضرة سيدنا وحبيبنا وشفينا رسول الله سيدنا محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم وسائر الأنبياء والمرسلين والآل والصحبة أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين وسائر عباد الله الصالحين أن الله يعلي درجات في الجنة ويحمينا بحمايتهم ويمدنا بمددهم ويدخلنا في شفاعتهم وينفعنا ببركاتهم ويرزقنا محبتهم والتخلق بأخلاقهم ويحشرنا في زمراتهم في عافية. الفاتحة. الفاتح إلى روح سيد المهاجر إلى الله حماد بن عيسى وسيدنا عبيد الله بن أحمد وسيدنا علوي بن عبيد الله وسيدنا علي بن علوي خالق قسم وسيدنا الفقيه المقدم محمد بن علي بعلوي وسيدنا علوي بالبقي وإخوانه وسيدنا علوي عم البقي وابن أحمد وعبد الملك وعبد الرحمن وساداتنا علي وعلوي بن البقي وعلي وعبد الله بن علوي بالبقي وسيدنا محمد مولى الدويله وشيخ عبد الرحمن السقاف وأولاده الشيخ بكر السكران وشيخ عمر المهضر وإخوانهما وشيخ عبد الله الإدروس وأولاد أبي بكر الدنيا الإدروس وإخواني قطب الرباني سلطان الأولياء سيدنا الشيخ عبد القادر الجيلاني شيخ بلسان الشادي الإمام أبو مدين الغوث والإمام محمد بن إدريس الشافعي وشيخ علي بن أبي بكر وابن عبد الرحمن بن علي وابن أحمد وشهاب الدين والشيخين محمد جمال الليل ومحمد مولى عيد وسيدنا أبو بكر بن عبد الله باشميل وسيدنا محمد بن عبد الله والشيخ أبو بكر بن سالم والشيخ أقل بن سالم والشيخ يوسف بن عبد الحسني وسيدنا عمر بن عبد الرحمن العطاس والشيخ علي بن عبد الأبارس والحبيب عبد الله بن علوي بن محمد الحداد والحبيب أحمد بن زين الهبشي والحبيب عمر البر والحبيب عبد الرحمن بن عبد الله بالفكي والحبيب حامد بن عمر حامد وسيدنا الحبيب عبد الله بن حسين بن ظاهر والحبيب محمد بن محمد المضر وسيدنا أبو بكر بن عبد الله بن طالب الأطاس وسيدنا علي بن محمد بن حسين الحبشي والحبيب علوي بن علي بن محمد الحبشي والحبيب محمد أنيس بن علوي بن علي الحبشي والحبيب عبد الله بن شاه الإدروس والحبيب محمد بن إدروس الإدروس والحبيب عبد الرحمن المشهور وابنه علي وابنه عبد الله بن علي المشهور والحبيب أبو بكر الأدني المشهور
والحبيب سالم بن حفيد والحبيب محمد بن سالم بن حفيد والحبيب علي مشهور بن محمد بن سالم بن حفيد والحبيب عبد الله بن عمر الشاتري والحبيب مهدي الشاتري والحبيب أبو بكر الشاتري والحبيب حسن الشاتري والحبيب سالم بن عبد الله الشاتري والحبيب علي بن شهاب الدين والحبيب عبد الله بن شهاب الدين وابن محمد بن علي بن شهاب الدين والحبيب عبد الله بن محمد بن علي بن شهاب الدين ثم إلى قطب الغوث الحبيب أبو بكر بن محمد السقاف قرسي والحبيب هادي بن صادق بن شيخ أبو بكر بن سالم والحبيب جعفر بن شيخ السقاف والحبيب علوي بن سقاف السقاف والحبيب محمد بن هدى السقاف والحبيب حسن بن محمد بن هدى السقاف والحبيب عبد القادر بن حسين السقاف والحبيب صالح بن محسن الحامد تنقل والحبيب حسين بن هادي الحامد براني والحبيب أحمد بن صالح الحدار سرامبي والحبيب عبد الله بن علي الحداد سانجين والحبيب علي بن عبد الرحمن الحبشي كويتان والحبيب علي بن سلاطس بنغر والحبيب سالم بن أحمد بن جنان والحبيب إدرس بن سالم بن الجفري قروتوا والحبيب محمد بن إدرس الحبشي والحبيب محمد بن حسين الإدرس والحبيب محمد بن أحمد المهدر والحبيب شيخ بن أحمد بافاقي بوطوبوتي ثم وسوسن لا روهية والحبيب علوي وحسين بن محمد بن طاهر الحداد والحبيب عبد القادر بن أحمد بالبكي ملام والحبيب عبد الله بن عبد القادر بالبكي والحبيب عبد القادر بن أحمد السقاف جدة والحبيب أحمد مشهور بن طه الحداد وسيد محمد بن علوي بن عباس المالكي وأخي عباس وسيد أحمد زين دهلان وسيد أبو بكر شطو وسيد عثمان الدميتي ثم وسوسن لا روهية ثم وسوسن لا روهية محمد زين عبد الغني قروس قنبل وأصولهم وفورهم ثم وسوسن لا روهية الجنبه مهاجر بهري رستم به حمد الله به مزينة كي حمد وشيري وزوجته كي خليل كي مشهود وزوجته مأسوب علي بن مسكوفة وصولهم وفورهم كي عبد الجليل كي بدر القمر ثم سوسن لروحي كي نووي بن حسن سيدوكري كي حسني كي خليل كي نووي بن عبد الجليل كي عبد العلي بن عبد الجليل وجميع شيء سيدوكري كي عبد الحميد بن عبد الله بن عمر بسوران كي نور حسن كي نور سالم بركاتون كي هاشم رفي كي جاسم بن نور سالم كي عبد الحليم بن جاسم كي عبد الله محسن بن هاشم وجميع مشايخ بركاتون كي محمد سبادر كي أحمد جوفري كي محمد علي مرتضى وجميع مشايخ بسو كي ثم سوسن لروحي كي سالم كي محمد غوث الله بن سالم كي سالم بن طيب كي طيب بن قدي وجميع مشايخ بندونgan وجميع مشايخ لربويا بلوسو سارang ثم سوسن لروحي شيخنا محمد خليل بنغالان كي هاشم أشعري كي وحبس الله كي بسر ساسوري وجميع مشايخ نهضة العلماء وجميع الأولياء المرحوم وليصولهم وفورهم وجميع سادات آل أبي علوي وسيسات المدي وشيخ سالم بن فضل باب فضل وشيخ علي بن محمد الخطيب وشيخ حسن بن علي متهد وشيخ عبد الله بن حماد باسودان والحبيب شيخ بن عبد الرحمن السقاف والحبيب شيخ بن إدريس الحسني والحبيب هود بن إدريس الحسني والحبيب حامي والحبيب محمد الهدار والحبيب أبو بكر الحامد وعبد الرشيد ومشايخ الحضرة الجميع ووالدينا وأولادنا وأهلنا ومشايخنا ومعلمنا وكاتب الحضرة ووالده وجميع المسلمين أن الله يعلي درجات في الجنة ويغفر لهم ويرحمهم ويسكنهم الجنة. الفاتحة. الفاتحة لأصحاب القهوة والبخور والكرامة ومن جاء منه خير وأوصلنا بخير ومن كان سببا لهذا الجمع العظيم والقراء والمستمعين أن الله يجمل أحوالهم ويكون في عونهم ويتقبل منهم ويغفر لوالديهم ووالدينا ولجميع المسلمين والمسلمات ويجمع قلوبنا على تقوى ويحفظنا وإياهم من كل أذى وبلوى مع العافية الدائمة التامة. الفاتحة. الفاتحة ببركة الحضرة الشريفة وهؤلاء سادة الأنجاب أن الله يصلح الإمام والأمة والراعي والرعية ويفرج على المسلمين ويرحمهم برحمة هنيئة مريئة نافية ويدرح فيها الخير والبركة ويعجل بها ويوصل السادة العلوية ويغفر ذنوبنا ويستر عيوبنا ويسهل مطلوبنا ويحسن أخلاقنا ويوسع من الحلال أرزاقنا ويكفينا شر الأذيات والبليات ويدفئ نار الفتن والمحن ما ظهر منها وما بطن خصوصا في سومطرة وآتيا وإندونيسيا وفلسطين والسودان وسائر بلاد المسلمين ويطل أعمارنا في طاعته ومحبته ورضاه ويمن علينا بكمال محبته ومحبة نبي محمد صلى الله عليه وسلم ومحبة أهل بيته واتباع شريعته والاقتداء به وبسلفنا الصالحين
أن الله يؤتي كل سائل منا ومنكم سؤله ومأموله على ما يرضي الله ورسوله ويهب لنا كل خير ويعاملنا معاملة أهل الخير ويعم ببركة هذه الحضرة على المسلمين أجمعين ويتقبله منا ويقبلون على ما فينا ويمن على الجميع بكمال حسن السابقة وحسن الخاتمة عند الموت في خير ولطف وعافية. حضرة النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم بسر الفاتحة. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina maulana Muhammad ibni Abdillah, la hawla wa la quwwata illa billah. Radiyallahu ankum wa qala hafidhahullah wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid darain. Ila an qala la yutimul wara'u illa bi'ashrah. Qala Sayyidina al-Imam Abdul Qadir Al-Jailani radiyallahu anhu wa arda fil ghunyah. ولا يتم الورع إلا أن يرى 10 أشياء فريضة على نفسه. أولها حفظ اللسان من الغيبة لقوله تعالى ولا يغتب بعضكم بعضا. والثاني الاجتناب عن سوء الظن لقوله تعالى اجتنبوا كبيرا من الظن إن بعض الظن إثم. والثالث الاجتناب عن السخرية لقوله تعالى ولا يسخر قوم من قوم. والرابع غض البصر عن المحارم لقوله تعالى كل المؤمنين يغضوا من أبصارهم. والخامس صدق اللسان لقوله تعالى وإذا قلتم فاعدلوا يعني فاصدقوا. والسادس أن يعرف منة الله تعالى عليه لكي لا يعجب بنفسه لقوله تعالى بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان. والسابع أن ينفق ماله في الحق ولا ينفق في الباطل لقوله تعالى والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا. والثامن ألا يطلب لنفسه العدو والكبر لقوله تعالى إن تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا. والتاسع المحافظة على الصلوات الخمس في مواقتها ولقوله تعالى حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين. والعاشر الاستقامة على السنة والجماعة لقوله تعالى وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله إلى آخر ما قال رضي الله عنه وأرضاه. Dikatakan la yatimul wara'u illa bi asyrah. Tidak sempurna sifat wara' kecuali dengan 10 perkara, itu pun yang wajib bagi kita. Adapun 10 perkara jika tidak kita lakukan dengan baik, karena sesuatu yang 10 nikah adalah sesuatu wajib hukumah, maka wara' gelap bakal sia-sia. Pertama, awaluha hifdzul lisan. Hendaklah kita memperhatikan nikah. Ayyara 10 asya'a faridatan ala nafsi. 10 nikah adalah perkara yang wajib bagi kita yang harus kita jaga dan kita harus memperhatikannya. Pertama, hifdzul lisan. Menjaga lisan. Wala yaghtab ba'dukum ba'dha. Dan janganlah kamu saling menggunjing di antara satu dengan yang lain. Haram hukum orang ghibah, bahkan ghibah nikah minal kabair, termasuk dosa raja. Di orang waro tapi ahli ghibah tak sempurna. Tak sempurna. Yang kedua al-ijtinabu an su'idzan. Menjauh daripada buruk sangka. Ijtanibu katsiran minadh-dhann inna ba'dadh-dhanni itsmun. Hindarilah kebanyakan daripada dhon, prasangka, karena prasangka sebagian daripada prasangka yakni dosa, prasangka buruk. Candi suudzon ka orang. Ajiling sera boy. Ajiling kana kene husnudzon.
Arya tu sana tak catat, ajiling orang selebih sepuh husnudzon, Arya amal lebih banyak, ajiling orang gila sekalipun, Arya amalah lebih kadang waktu hisapana, bahkan ketemuan binatang sekalipun, ketemuan hewan senajis sekalipun, kata Imam Wais Al-Qarani tidak menganggap dirinya lebih baik daripada seekor anjing, kecuali aban mampu melewati jembatan Shiratal Mustaqim dan bisa masuk selamat dari neraka, masuk ke dalam surga. Kemudian al-ijtinab an su'idzan, yang kedua adalah menjauh daripada suudzon. Sampai andi penyakit suudzon ni kan. Nah, mula suudzon ni kayak ada empon tak ada bener orang. Ngaji salah, ibadah salah. Masihlah bagus, tetap suudzon ni. Wa tsalits al-ijtinabu anis sikhriyah. Menjauh daripada sukhriyah, menjauh daripada meremehkan orang lain. La yaskhar qaumun min qaumin. Janganlah kamu meremehkan satu golongan daripada golongan yang lain, karena mungkin yang kamu remehkan, yang kamu rendahkan jauh lebih baik dan lebih tinggi derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai ada sifat sukhriyah, meremehkan orang. Oh, aduh, orang bodoh, taepleng, gendeng atau apa-apa. Mau lebih takut ke pangeran. Lebih takut ke pangeran. Saya anggap orang saya tak nagena rubba ath aghbar madfu' inda kulli abwab law aqsama 'ala Allah la abarrah. Berapa banyak orang yang rambutnya compang-camping, pakaiannya yang buruk modelnya, ya, buruk rupa, buruk pakaian secara zahir, madfu' inda kulli abwab, ditolak di setiap pintu, mon matamu ya dari muka labang dari ngebecot. Tetapi tuuna langsung terima dengan ajunan Allah Subhanahu wa taala. Dadi cek ngeremeki orang. Si anggap orang gila kadang beli ne Gusti Allah. Dan kadang orang yang anggap mulja ternyata tandi kedudukan sama sekali dengan ajunan Allah Subhanahu wa taala. Dadi ketinggal reng gila cek sampai ngerendahkan, ketinggal saya rabai. Ya, harus kita mempunyai positif. Jadi pandangan negatif dari orang. La yaskhar qaumun min qaumin. Kadang maaf kalau saya mungkin kelompok nikah aroma saya lebih bagus daripada kelompok saya lain. Jamiah nikah lebih sempurna daripada kaum golongan saya lain. Ini kayak larang. Ini mau nikah ki pancet je percuma warok kulit sampean. Tak sempurna. Tayyib. Warabi' ghaddul basar anil maharim. Yang keempat adalah memejamkan mata dari perkara-perkara yang haram. Liqaulihi ta'ala qul lil mu'minina yaghuddu min absarihim. Katakan wahai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada segenap umat yang beriman, hendaklah menjaga pandangan min absarihim, daripada pandangannya, jangan sampai memandang perkara yang haram. Mun khidmatan jelalatan dia ajiling bareng sini benih. Ya, ada warok ni gambaran. Wal khamis sidqul lisan. Nomor 5 jujur perkataan. Wa idza qultum fa'dilu ay fasduku, mun ngocak pejujur, mun ngocak patepak. I'dilu ay fasduku, patepak. Karena lesan ni keterjemahan, lesan ni keterjemahan dari ateh. Bila asina atena tiker, lesan tiker, bila pun ate baik dalam kelak pun penuh kebencian, dendam, kusumat, ben sepitor atau penyakit ate, ya keluar pun meso, nyacat, ngocak ya, karena baik dalam enggak nikah. Nabi Isa alaihissalatu wassalam, ketika Nabi Isa itu tuduh macam-macam ben orang-orang yang tak iman dengan Nabi Isa, akhirnya kaum Hawariyun umat Nabi Isa tak banyak jumlahnya. Wahai Nabi Isa, cobalah sampian cek nang to, walaupun sampean tak males kelaban caci maki, coba sampean membela diri be cukup. Nunduk Nabi Isa nang sejenak pas debu, engkau nunduk gula nyare apa sih yo cak akina cuba ingat orang jeng kok tade sare ebi kok der macaran mesuin orang, der macaran nyacat orang, der macaran mencaci maki orang tak bisa. Jadi tak bisa apa sih, karena pun lah tak ada ni ke dalam menikah. Nah ni kita timun omong
pejujur mena omong petepak warok ja. Warok carpak. Ya, guru to omong ngedabrus. Apa tepak colok sesuak ya. Bene aki tok suwak, masih colok bene sesuak. Laku sampai sebulan setahun. Tek keneng teguh omong Tapi lesan ni saya saya bisa saya bisa memberikan penilaian kualitas orang nikah dari lesan. Bila nasihat saya keluar ya sobung bektoh untuk mencaci maki, ribah, namimah, sukhriyah, merendahkan orang, tak ada ampunan. Yang keenam, ayya'rifa minnatallahi ta'ala alaihi likai la yu'jaba bi nafsih. Adalah dia mengetahui tentang pemberian Allah kepadanya sehingga dia tidak ujub dengan dirinya. Liqaulihi ta'ala balillahu yamunnu 'alaikum an hadakum lil iman. Mun benih karena hidayah dari Gusti Allah tak bekal oleh iman. Mun benih pepareng kekuatan dari Gusti Allah tandi kemampuan la haula wala quwata illa billah. Setuju penikah daya, upaya, kekuatan dan kemampuan hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Jadi tak ada saya ujupakin apa saya banggakin dari abah nikah. Soki titipan, jabatan dititipan Tapi dari Gusti Allah cek saking aku lek sampean nek mengetahui tentang pemberian dari Allah. Cek ring pepareng dari Gusti Allah ya. Tak nero andi patoroan. Lah terus apa sih sombongakin dari patoroan? Ya. Pak tukang parkir tak sombong masih motor nyap-nganyap. Apaan sih banggakin jaring dinoreng ruah. Alphard, Palisade, nyaman lah ngak sisit ya. Pajak itu lah apa nyaman lah ratusan juta. Kita pereng karena lepas toroan etet setetan kelampin biru pancet benare. Tak lemte gente, ring tak sombong. Sadar siapa siapa nikah titipan dari Gusti Allah. Minnah ni kepapareng. Apa nikah juga makna ataan pemberian. Tapi mun minnatan, minnah nikah memberi dan mengungkit-ngungkit. Makanya orang tak oleh di sifat menan nikah tak oleh. Wala tubtilu sadaqatikum bil manni wal adha. Jangan kamu batalkan sedekah pahalanya bil manni wal adha dengan mengundat-ngundat atau dengan ucapan yang buruk. Masih meri mon ocak tak gena nyok duboduk. Nyok lut jilat. Dan masih meri mon idza ka orang. Ya betal kenceran sedekah atau bil manni kelaban ngundat-ngundat, kelaban awocengan. Mun Gusti Allah ocengan pantas. Allah taala disifat al-mannan. Adapun orang wala tubtilu sadaqatikum bil manni ta'alle dat ngundat ni kekulman jenengan. Maka ketika Allah Subhanahu wa taala menerangkan tentang pemberian sya'rob Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, aneka ngakui lafat manna, abri lafat manna, bene ngakui lafat saya berupa pemberian saya lain, tapi manna ni ke mana ngundat, mosok ben kita syukur ka sengko, mosok kakeki tak masuk swarga, cek lebri apa nyaman lebri Nabi sekus bagus Nabi dalam Al-Quran. Terusnya itu ba'atha fihim rasulan qad manna Allahu 'alal mu'minina idh ba'atha fihim rasulan. Qad manna Allah taala mengundat-ngundat qad manna Allahu 'alaina qad manna Allahu 'alaina idh ba'atha 'alaina. Banyak nih dalam Al-Qur'an nikah lafaz manna nikah mengundat-ngundat nikah. Ayo cengen bi Gusti Allah. Iyo cengen bi Gusti Allah. Mosok ben kita syukur kangko. Ebri Nabi Gus bagus Nabi. Ebri kitab Al-Qur'an Gus bagus kitab. Ebe dadi umat
Gus bagusa umat, kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas. Gus bagusa umat, gus bagusa nabi, paling gus bagusa nabi. Al-Quran paling gus bagusa kitab. Umat gus bagusa umat. Mosok kita syukur dadi manah neke pemberian dengan mengungkit-ungkit, mun kita masuk surga sara gelu. Nah, seneka dadi adapun kula pun dengan tak oleh andi sifat manah, andi sifat ngundat-ngundat. Mangkan mun kenal dak pemberian Gusti Allah, maka orang ini tak bakal ujub kelaban aben. Mun tangkok sapa sa bantu. Mun tangkok sapa semerina. Tak paham jak kapi nika. Peparing dari Allah Subhanahu wa taala. Se kaping petok ayun fiqa malahu fil haq wala yunfiquhu fil batil. Membelanjakan hartanya di dalam sesuatu yang hak dan tidak membelanjakan di dalam perkara yang batil, karena dawuh Allah SWT, walladzina idza anfaqu lam yusrifu wa lam yafturu, mun ebri dunya. Walladzina idza anfaqu, orang-orang yang jika dia tadi itu berinfak, lam yusrifu, tidak israf, tak berlebihan, walam yakturu, ya tak ngirit, tak cerek tadi orang deng sedeng. Lam yunfiqu fi maksiyah, tak pernah berinfak dalam urunan apa? Apanya mana nyewan horek, tak gelem, je tina masih kocak cerek. Tak gelem. Urunan apa? Nyewan ruah, nyewan riah, wanja. Masalah urunan nek sekone. Kenapa? Karena tak gelem membelanjakan dunia dalam perkara semaksi, dalam siat. Walam yatamatta'u minat ta'ah. Ya, kemudian walam yamna'u minat ta'ah, dan tidak mencegah dirinya untuk berbuat taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ternyata termasuk bagian dari warok nih kah, menjaga harta cek sampai belencaki kecuali barang sebenar. Nomor balu alla yatluba li nafsihil adu wal kibrah. Janganlah kita mencari diri kita ini mencari musuh atau kesombongan. Tabul Gusti Allah, tilka darul akhiratu naj'aluha lil ladzina la yuriduna 'uluwan fil ardi wala fasada. Itulah akhirat aku ciptakan, kata Allah, bagi mereka-mereka yang tidak mengharapkan uluan, ketinggian di atas bumi, di atas dunia, wala fasadan, dan tidak mengharapkan kerusakan. Ini pun lah terjadi kepi gini kah? Perusak kepi ini kah? Tasek, pager, hutan, gundul, gunung, keruk. Ia fasad kepi, wala tabghil fasada fil ardh. Padahal pun larang kini Gusti Allah cek sampai berbuat kerusakan di atas bumi. Ya rosakongku, rosak kepi sebenarnya nika. Nah ini termasuk dari wara orang yang berbuat kerusakan. Watasi saya ke-9 al-muhafadzatu 'ala shalawatil khamas, menjaga salat 5 waktu. Wara tak beja. Ya merok berarti aja. Cek warok tak bejo, tahu usah bejo, sepenting ria, takut kebareng haram, takut ke masjid. Cek kakek tak bejo nyeleratono maksiat, kakek tak bejo nyeleratono durak ke pangeran, kakek tak bejo nyeleratono sombong ke Gusti Allah. Cek perintah tak gelem, amun tak sombong nih kan. Batarul haq, al kibru, batarul haq. Ya, saya kocak sombong ini adalah menolak sesuatu yang benar. Tak gelem ya cek dak bareng sebener. Al kibir nih kak, makanya la yatlubu li nafsil adu wal kibrah. Mungkin dia sifat sombong, tak warok nih kenyaman ki kurang sempurna. Saya terakhir wal asyir al istiqomah ala sunnah wal jamaah. Pak istiqomah neku ajaran ahli sunnah wal jamaah, cek melenceng dari as sunnah, cek melenceng dari para sahabat, cek melenceng daripada al-ulama malai selamat kula panjenengan. Ya, mula lopot dari ahli sunnah wal jamaah, tanda de ruah, tanda geria, arwah syirik, ruah kafir, ruah murtad, ruah ta, wa anna hadza sirati mustaqima fattabi'u, kata Allah SWT, dan ini adalah sirati, jalanku yang lurus, fattabi'u, maka ikutilah jalanku sirati, wala tattabi'us subul, dan janganlah kamu mengikuti beberapa jalan. Subul jamak daripada sabil.
Subul berarti jalan ni bunyian saya sesat tembang saya tak sesat. Saya tak sesat kun situng sirati mustaqima fattabi'uhu. Arya tang jalan sirati situng tang jalan dia. Dapun Gusti Allah wala tattabi'us subul cak noro cabang-cabang juga. Subulah nyak bunyak subul sampai Kanjeng Nabi ketika memberikan arahan ke sahabat nika sirati mustaqima jalan lurus berentong kata pas tanah nika Pak sret fala tattabi'us subula fatafarraqa bancek sampai norok buntek area pan berempan jalan fatafarraqa bikum an sabilih maka ben akan cerai berai ben bakal tak nemu jalan sebener ano jangan anyar je kok dari nganjuk jatoro norok sahabat bel dari aja dari Kediri dari aja dari Jember dari Banyuwangi paling timur juga dari malirna anu bisa ngabeng kemun tak bejeng jak torok mak tikel masalah ngambeng ibadah sih ngambeng nyelam tak nyelam atau torok aja ban torok tai aja ban ya pola torok Mbah Abdullah ya Hasani Sidogiri ya Ahmad Jufri besok Mbah Nur Salim podo katon ke Muhammad Gauthullah Bentungan ke Thayyib Keramat ke ulama ke Khalil Bangkalan ya Al Habib Ja'far bin Syekhon Sirati Al-Quran jalan cenoro Quran tak neku salat tak berjamaah Quran tak baca salawat tak baca tujuh setetan omong pangeran tubuh je tak baca ngomong pangeran ya tak ada pak audit ketepan kaki nah nika sepolo nika si wajib hukum tak bakal sempurna warok kalau menjenengan tanpa sepolo nika belin boleh pertama aja gelesan yang kedua menjauh daripada suudzon yang ketiga menjauh daripada sukhriyah merendahkan atau meremehkan ke golongan orang lain keempat ghaddul basar dan anil maharim menjaga pandangan mata dari perkara yang haram kelima sidqul lisan jujur dalam perkataan yang keenam ayya'rifa minnatallah hendaklah mengetahui pemberian Allah likaila yu'jiba agar supaya tidak ujub binafsihi kalaban aben ketika bila peparing dari Gusti Allah kekuatan ilmu jabatan nasab keturunan kepilih dari Gusti Allah apa saya banggakan cari di pangeran kepir ya sombong kalaban ilmu bisa cabut bila boy sombong kalaban harta benda kekayaan bisa kalah bila boy laban kemuliaan nasab bisa perendah walaupun nasab teki bisa perendah di Gusti Allah bisa tak ada regana ning masyarakat ya kapine kepatoroan dari Gusti Allah pemberian dari Gusti Allah yang ketujuh hendaklah berinfak menginfakkan hartanya fil haq di dalam perkara yang benar dan tidak menginfakkan hartanya di dalam perkara yang batil yang kedelapan janganlah mengharapkan kemusuhan mencari permusuhan dan mencari kesombongan ya tahu le ini termasuk syarat tawaruk nika sikasanga kita nika menjaga sholat 5 waktu yang kelima istiqomah ala ahli sunnah wal jamaah jaga ya manakipan bapancet salawatan papakun pa istiqomah hadrah basaudan maulid ngaji dikal cek dingi-dingaki subulah cek dingi-dingaki jalan secap rencan ika wah noro taule nangan mentan tanda il cek noro aja kakanan je taule kakanan reng mati mun tak lapar cek kakan tin me kakan se lapar wah repot cek kun karo ngakan nyeri dalil kemu dalil ngakan nasen reng mati jeung karo ngakan nyeri dalil silakan mau tanda ila macam nasen tanda kepesena tujuan kaki beri sortana ya terima beri gelas beri pereng oh ya terima kasih ya kuah kakan ada tanda repot nih kah nanga setengah mula tanda kapi sini kah bagi dak setujuan bagi kangkok bila tak apa tina patah adik ketibina san mesan lah ya jadi penting istiqomah khusus di akhir zaman nggak nih sampai tadi ke istiqomahan ya nikah istiqomah aki mungkin kelaban cara nggak nih ke Allah Taala jaga iman kalau manjenengan sehingga tak terpengaruh kelaban as-subul
Pancet menarik, mereka ini ke menarik, pancet tahu cara menarik ini. Sedangkan orang kadang-kadang tak dipegangan, ya. Malah maka dapun Gusti Allah wa anna hadza sirati ada tang jalan, situng jalan pangeran. Fattabi'u torok bunte ya. Wala tattabi'u subula cek noropan berempan jalan ya. Banyak jalan sesat nih kan. Ya sampai tu petong polo telok bagian jalan hanya situng saya selamat. Kecuali orang saat torok sengkok ben saat torok tang sahabat dapun Gusti Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam saya kocak ahli sunnah wal jamaah karena beda kelompok-kelompok saya mengaku saya torok buntek ke Kanjeng Nabi tapi kadang-kadang dengan enteng mengkafirkan orang lain hanya gara-gara tak cocok ben tak pada pendapat tapi tak pada pendapatan ya, pendapat tak pada pendapatan tak pada ya kurang banyak pendapatan nyanyi pendapat oh pola king tak pada pendapatan pola oleh karena dinto Pak Istiqomah mon sampian pon ari tang jalan seselamat pon pemantep jalan toli anda jalan lain pon harus aja nyaman apa mon ngaji lagi bini ko harus aja nyaman aget joget pon cek norok subulan ika cek norok se aca peranca se tafriq dikit tina fatafarraqa bikum ansabilih maka akan tersesat dari jalan setepak kalau panjenengan khusus ning akhir zaman paling akhir ngak nih kampunan walayatubillah mak bodo ngako nabi ngako ria pon jalan pangeran situng ilama ana wa ashabi kecuali sak torok sengkok ben sak torok sahabat Gusti Kanjeng namun iya mun 100% ki tak mungkin salat ta mak bede salat anyaran cek torok senika mak beda anyaran Kanjeng Nabi ada bu tak padbi debu Kanjeng Nabi kicek toro masalah ali makoli lecek toro lah ya fal takok tapak sesat le norok sesiroti maksud di beda Kanjeng Nabi ada bu lima koli ada pak nah ini benih Allah taala berfirman dalam Al-Qur'an wa maqali pas mari senika apa nyaman Kanjeng Nabi perkataan Nabi inna sidi wa sidi di apa dia di marah tak kira billahi tak kira dia Kanjeng Nabi billahi tak kira dia debun Kanjeng Nabi inna sidi maqali sidah tak kira mohal kata dia fatafarraqu ya banyak sih ternyata norok banyak nyata norok banyak saya torok kikil tikil pon sampean monatoro orang walaupun lah monoton cat pancet ya dia tok jian jadi baca dia jalan pangeran nggih jalan pangeran pecek Pak Istiqomah pecek kuatan aku panjenengan jawo gawo ndak barang senyaranyar ya nggih mantir pada selamat ya mantir dadi orang sewarok dadi orang sekuat aja ke Islam iman ya bareng kekuatan istiqomah dalam agama istiqomah dalam akidah istiqomah dalam ahli sunnah wal jamaah amin Allahumma amin wa mimma warada fil wara wallahu alam bisawab hadil qasidah ربنا اعترفنا بأننا اقترفنا وأننا أسرفنا على لظى أسرفنا فتب علينا توبة تغسل كل حوبة واستر لنا العورات وآمن الروعات واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والأهل والإخوان وسائر الخلان وكل ذي محبة أو جيرة أو صحبة والمسلمين أجمع آمين ربي اسمع فضلا وجودا منا لا باكتساب منا بالمصطفى الرسول نحظى بكل سول بالمصطفى الرسول نحظى بكل سول صلى وسلم ربي عليه عبد الحبيب وآله وصحبه عداد ضش صحبي والحمد للإله في البدء والتناهي سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين قبول سبحان